Taklai bisi 2025 Prayagrajao 144 years ni yagulo Maha Kumbh Mela jengjang thangi tongo Sataklayo odo Kumbh Mela bisi dok ni yagulo ungo tai puno Kumbh Mela engka bisi kini haikba 12 years ni yagulo tiaba o Maha Kumbh Mela Tukulaijak 144 years ni yagulo wajung najaka bisi 1870 do British Tongpru puila of Maha Kumbh Mela jengjang mani o Mela dogai ha kotoni joto slai koto atletik samabesh haikba tongtar hamjagari malibungo ungo Taklai bisibo 13 January chimi Prayagrajao Purnima haikba hangrani tarawo of Mela no chegi rijak mani Maha Kumbh Mela tongai phainai 26 February Mahashivratri ni salo Shahi Tritukma Dipsintui Pajaknai Bokto haikba tongta tongai rokni wansupadi Kumbh Mela tolba jarawo Ganga Jamuna tai nukjagya Saraswati Sangam haikba malimai thayo tuku khangke muk haikba mukti mani mano Bhaktaroki Biswas Tripeti Sangomo tuku khangke thimani thangmani chokro haikba kal chokro nismi mukti mani mamno Uttar Pradesh hapamni wansumung by Taklai 15 lakh Father Hasani haikba Father Hakotoni Bidesino Koboi bebagai 45 crore lo borro Kumbh Melawo anjari mano tamsak joltei 10 crore Dosnati Tribuni Sangomo Deituk Kahani Saimangka Sataklayo bisi 2019 ni 25 crore Dosnati Kumbh Melawo manjakmani padhake Tribuni Sangomo Deitukuna Dosnati haikeba tongtar hamjangnero tamsaka legele से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया बहुत अच्छा लगा और दोबारा भी कभी ऐसा कुछ देखने को मिला तो ट्राई करेगा विजिट करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज बहुत बढ़िया लगा।